Тапталла хамма бар сүрбетче сыл болан баранжа үктенним. Эчи керетиин, устан нәліхе ясытар эбени туаран, уру тәлбәқта доғуян сылжыбыт эбе сыхыларынан бересті күрдік қаман, пионер әрдіқ бітеттен класс частарғар өгістік істебіт, келе да сылжыбыт, республика күйінін көміскәбіт албан аттақ сахыл сыхыға тиек бит. Бүгін әме дойдубут барақсан кәті тиена ытыллан, холору бурға ұғар тыына жа арый намырыян, сүннін бұлоқ күрдік болла ду, дек қайылақтың ағыннақ кәмге олыробут. Сотору бола-бола арға сылжар олаттар бұт ар-сарға атырар қорсын бұғыларын істебіт. Оны кытта серге тұтан бүгін 102 сыл аннара түгер болбут бойыннар қорсын бұғыларын өссі бірді істеғін. Қабыр қапсығы қайда қабетін өссі бірді дуға бұтынан еңерінен ылығын әрі. Алас бөт түгер застава белых ден знак турар, онтон алас нарат түгер застава красных во время переговоров ден знак турар. Картаға урхүйденерінен бұл алас хүддейх көне қонулақ кыра алас. Картаға күрдіққа бұл көлі күп кыра мәнін көл бар, онны барыта қону. Кимнях келен переговорда спыттара манна кылгастык хуруллар. Жиннях переговордара боллагана ол тийтүүнен турар. Ол тийтүүнен турар хиригер итне турбут жияга болбут. Анатолий Николаевич Пепеляев ультиматум тегерер. Вы окружены превосходящей силой противника. Сдавайтесь без крови. Ден onu строт тутам баран толкуйдан баран бехитне хориян мантан тахараннар кыргары гыналлар диен онна киннерге бастыкы очорот херихебен ада ону лары гыналлар диен ол херихебин бердагына хебеске булахутар барыхтах ол херихебе Пепеляев хыла хоруга Жокускайылан баран дальше Томскайга Сибирьга бейтин дойдутугар тиехтах оннук буланнагыды. Дебу сахыл сыхы диен 1900 сүрбе 3 сыллаққа олыны 13 күніттен кулун тұтар 3 күнігер дылы гражданская хэри событиета болбут сире. Дмитрий Семенович Лонгинов бюха турар 6-10 сыллаттан хағалан исторический памятник боларын сетеспет, онна манна экскурсоваттабыт, сахыл сыхы старостатынан атырбыт. Италлара көстөр хакалар былыр кайда олор буттарай ден көддөрөр. Строт онна Пепеляев серитигер бу манна болбут событияга 12 жыл хетте женен кыстан олор бут. Урукку өтөктөр турбут сиддере көстөрүте. Пепеляев бу манна хака херигер 1900 сүрбе хыллакка билинги Приморской крайга. Владивосток, столица Лах, государство Юскевит, Дальневосточная республика. Ол демократическое государство гадже Сахалартан, Амбастан Куликовской деньги, онтон Георгий Семенович Ефимов деньги. Тиеннер беге Сахалар эхека холбохоктун багарабыт ден. Манна тон Виану ден аттак Всеякутское национальное управление терилебитебит ол кини халаячыта кихи. Хакалар бихека холбохоктарын багаралар ден биха онно көмөлө хүн ден на поклон келбит жоннору поддержкалыктарын сөпете. Ол гынан баран бейлеригер улахан күчтереген суак. Оны же Пепеляев Анатолий Николаевич Дейтерихстен военный министрга кирен. Давайте я попробую собрать армию ден прошение лах кире. Поддержкалылар. Олгынан баран Пепеляев 500 чекере кехине хомияр. Дальний Востокка илилерин укпут американская Гудсон Бей компания. Английская Олаф Свинсон компания. Жапоннар, онна хакабайдара, онна иммиграция жонна поддержкаланнар. Икки пароходу нанимайдыр Пепеляев. Онна ол пароходтарга ол 500 кехитин олордан баран ити Владивостоктан, Японскай мораттан, Охотскай морага кирен аян пордугар сүйекенер. Олатат ол 500 ке нучалар ба, да? Колчак харититтен қалбы жоннар. Төттөрі Россияға келехтерін бағалақ жоннар. Үксе баяннайдар. Аянға сөкүрігер онна кинеха утары Коробейников этереті.
bilim anna hürbek kehillaqqa ösö ölühmetten hagalan bastanyalan koput kihi. Beytin diyeke bu hebeske bulahı utaratçıları tümen 200 çeka kehilaq onna diybitebit. Ol jonun barıtın Pipilayevka tuttaran baran beyte ol barakottarga oloran baran dıvırga baran kalar. Pipilayev kühe elbette hette hüsçeke kehilenne ol gınan baran heri hebe hem bir meltök. Olihin Gavril Nikiforov'u manyettaq olun komandirovkaga Yaponiyaga gidarlar. Altıncı hübbağız günüger. Hasırda Pipilayev tağtır buttara уже moraların kıtıta bütünlüğü de toğan kalbıt. Tuga da hoq kömete hoq kalan kallaqtara di. Seri hebe meltök ol ayağına hılcar sağa baydara mantan barbıcınları kinester kulubalar bağıbarlar evet olur kepsetihenler Pipilayevka türdon nartılaq tabanı taba haqanyaq ona taba etin noyabr hangatıgar pakotka turunar Pipilayev oğonyar qayadiyan qaya turar ete oğonyar qaya nöngü amgina ayanski trakten raqtağı sağana üleli turbut sol ayan amma Jokuskay. Ondan açılır amma uluhun kine abaga. Noyabr, dekabr, январь hamay haqa herin тымны ыйдарыгар келелер. Приходилось иногда бежать, чтобы согреться. Ден хурьер. Ырахан аяны үсüyü bu ayandan келелер. Ол келен иһеллерин биленнер хака правительството мета холорон бербек кини хынтыттан күз көрдүр, онны Календрашвили этерете келет. Календрашвили этеретин составыгар Иван Яковлевич Строт келер. Строт жымманна келен баран, түрдөн кихиллага этеретинен Пепеляевка утары декларация туттар барыхтак. Декларация от имени якутского народа булаңын тоқтот, без кровопролития, төттөрү бар, биги хебеске буласка, үйрек өте олырып. Ол терде баран ихан кене, аммаға келбіті арай, амма гарнизона қанына қайдақ тұрара білді. Сүз беханчы кейі бар дейлер, қанан хыджалара неизвестно ден хурьер бейте, Амгинский гарнизон не готов отражать Пепеляевские войска. Хурук нарочнайдарынан Жакускайга гытар, онны бейте халқы барар. 3 мил дике чугахан ихан бир Аласка конугугар кирер. Олоқтақтар оннағы қахайттар етелі. Бәңәхә Пепеляев келен ехер үхі, бәңәхә бир генерала Сурап манна келен қонан аспан. Парламентердары гытар, Пепеляевка утары төннөқтақ біремелергер ол жоной төннөбәттер. Инне гына аны түйін келен аттарын орахатылар, қайылар, инне гына нықсан аммаға келер. Ол келбите уже приказ күтен хатар кенене укрепить Амгинский гарнизон. Петропавловскайта 200 чека кехилах наха чугай хери хептах. Көхөрөн агалыктах оннан бу маны амма гарнизонун укрепляйдыктах. Тиен хаңады коммуна хайы хырыттахтарына Пепеляев генералара китин келен амманы ылан кебер. Строт Петропавловский гарнизоны кытта в тылу врага болан халалар. Онтон Пепеляевын боллаңына амманы ылла Жакускайга 200 километр қалды. Кені болағына Стротка бұл тығалар кәнелерігер 2 улақан алас дейін 2 ардығар засадан ұрыр. Онна как раз наха чөй кыбычан хирдәк, ол кыбычан хирге засадан ұрыр манан. 200 бейхін кехіләк Вишневский генерал әтерәті, онна кетәхен хытар. Кыхын февраль 13 чығылы тығар бұл манна Строт 200 ағуғын 2 кехиден бәйеті хұрия. Ағуғын Календрашвилевец и Петропавловский гарнизон 200 кейді. Обостақ, иннақ, сылғылақ, оғыстақ, көхін аған ехелер бұл өсіз жеке кеге. Ити қайыр дінен қачығыран көхін ехелері барыта ехілден олар бұ жоңға, засадан орын хытатчыларға. Оны маннағы хебет Николай Амосов ден кеге титсін ден оғынері Стротка ұтары ғытар. Баран тылла манна засады бар ден сахыл сыхынан онна аммағыт дейір. Ол тыллабытын түмігігер оны киніне өсі етағаяннар, бұл сахыл сыхыға керелі, Строт әтірәті. Киеға 10-11 час. Александр Николаевич Карманов оғай батығар тұспа тұрар жиға. Строт бәйетін ол Календрашвили ветсілерін күтті қалар. Онна бұл маннағы жерлерге біле әтірәтін жонын Петропавловский гарнизон жоны үксе бұл манна қона қалалар. Вишневский генерал истен хытаранатақ. Бұл Аласка кирен, кенер хытар Аластары засадан орбыт хиддіре кирен ихен, обоз туран атын хидінен баран қалды. Иннегіден бұланы же кирен ол лақан Аласы лоқтақтарын барытын допороставытынан барар.
Тоқ сол барын еген бүтінню хайыр. Оны те Дмитрий Семенович Лонгинов отчолорго он төт састақ хурьер. Кине соойға аныска бараларын аттаталан берді. Онна онан өсі аммаға барар сол бар ден үйен кебер. Вишневскай келен бастықы очырат аммаға барар сол бөлір. Күйін онна мұньяр, онна онтан сағалан атакалыр. Түйін үст-төт жасағана атакалыр. Жабары оғуқтан кәленнер ытылаға қамандырдара Строт Иван Яковлевич сытар ухайбатыгар. Бары онны мұсталлар. Ол бір ухайба егер кенлер 10 күні бұға обороналының ұталдар. Биги Карманов Александр Николаевич ухайбатыга келен турабыт. Бир ухайба егер 10 күні бұға 200-тен тақса кехилақ обороналынан сұппыта. Бастакы хәри кәннеттен Пепеляев хатаныл баққа гынан баран ультиматум түхер. Беренин вы окружены превосходящей силой противника ден. Строт ол суругу тутан баран тақсан баррикадатын егін балығынетін көрір, ол көрін баран әппет берер. Ваше письмо получил в 11:15. Вопрос сложный, требуется совещание. Давайте нам время до 16:00. Кеге 4 час кадлы бремел бытча баррикадатын оңоттыр. Пепеляев тохтен әппеттер. Хорошо, согласен с вами. До 16:00 никаких боевых действий не должно быть. Бу Джон мантан тақсан бары хоқтақтар. Анараттым хабат үйәхен инден соқ болуқтақ. Джонну көріргі күдік Александр Николаевич 30 сүйхіләқ орта сәне ұғылады. Ол 30 сүйхі бұл олыннюғадылы мұспут тоңбал бақтарынан бұманнық 5 әрәт гына урдарар. Ол урдаран баран қарынан қалың гына хыбатар, онна тымны унан күттарар. И в итоге ледовая оборона ден история кирбет. Бұл желер иккадыланын ары тейчетіне ампар же турбутевит кыра. Ол ампары разы әрбетен кебер. Бұл манна же кәннегер үйнен турбут ағаяқ тейте бүтіннүтін әрбеттелен кебер. Онна хуллаттаран баран виде засеки ден хурер. Бұл маннық хытыттаран кебер. Туора болбатақ, манна хүрөстен келен ытылабатыннар ден. Ухугунан анара өстеғын деке бірақтаран кебер. Онна жекеге 4 часка әппет хурер. Наше дело правое девы күрдік. Эге бейгат сыға қаян кәлі жағат манна ден. Так что лучше сами сдавайтесь. Беге беринер ханабыт соқ. Бұл манна бастакы кыргыгыга Строт түрден бір кехетен хүтерер. Пепеляев болының түрден 6 кехетен хүтер бітебілі. Онтон атын жона 200 түрден чакехи бар бұлайды пока. Оның нүктен әппет берерсі. Ол әппет бербітігер Пепеляев келен балығын яны өйәттен көрін өйреттен баран. Тоқ бар әрейтін бүтіннүйдің мантан тахаран кебехет. 5-6 бересті әрінен кемді хоқ болуқтақ. Тахартан кебехет, но бұл Строт бейетіне рас сирге тахараннар кыргарыгын аллар ден өйдір, олақ тақсы баппыт дир. Біле разведкатын ұйтан көддірір. Жүгіғанан жон соқ. Пока кәлеліктеріне түрген үгірдік бұл бақтығаннар әбі баррикадаларын оңысталыр. Бастақы кыргыға өлбіт сылғыларын, ынақтарын разделкалан әбі мас мұнынан бәлемненелер дәлір. Оны де күйтен талар. Оны өр күттер бәт, асыңы жүкінігер кәлен құрушайдыр. Оны ол кәміттен иккеті лоқан атақа оңырыр. Манна олуñu won to hugar besline atakatın oңорор. Үһүс атакалары болуна табылды. Ол 2 атаката улахан атаканы оңороргор. Кихи боготун хүтере. Кини болуна өсө жокускайлык так болла бара. Аны хери хебе итак агаяк кинеха. Оны возьмем измором ден. Ханага келер. Оны жол до начала марта измором лахатаннар манна окружайдама хаталдар. Балар боллағана туран хүрер келер барар кақтара хоқ тоғы тергін үйәді журнай пулемет тұрар. Қолабыр ити хергелер тұралар. Ити хергелер тұры хиддерге уже желер балар. Бұл тығының лахатылар белейдер. Оны боллағана Строт бәйтін, әтерәтін контратака оңыран итіне ұтарып. Ити тығытын олақ бербетақ тоғы терген наға чуғасты. Строт 100-200 метреттен хәрлес біттен хүрия. Онтан Артемьев кәннеке Пепеляевка көмөлөһө келлен ытылабыт мелиңсетиттен бу баррикадага дылы 9 километр. Onu məreydən körбүттəre.
Ити мелиңсе болана хүддә улахан стратегическое значение ла объект болан ити тутуллан турар. Атак болана эрде умайбыт эте. Бу болана Сашка пулеметчик Петров Александр Федорович манна херик хаган хүббе беште харе олого. Бу манна именно герой болбут кихи военный болар эвиппен диен кеннике военный Үрәккә үрәнәр, хүддә кулахан военный карьеранан орор, подполковник званияланыр дылы. Ага дойды хәритер кыттар, финск, ол нене финскай хәриге кыттар. Бу боллагана он агысыллакка Пепеляев онна строт сеннере, кос сеннере келе хаҗуттар. Нина строт билеген Америкалар. Бу манна келе хаҗар кемнере кени Германияга барыты. Германияттан агылбыттар бу тох бар, үбүләһенен иң барытын православныйдыр үбүләбиттер. Кени Германияга олорор этте, ола боллаганна Латвияга олорор этте, сен кос сене болар буллайды. Строт кос сене Анатолий Пепеляев кеннере Казахстантан келбиттер. Бу манна көрсүбүттер, бир төлөтнөн көтөн келбиттер. Иван Иосифович Махначевский ден урукку военкоммут бейте манна келен олох инсценировка оңорон туран эйлехеннер бите. Или тутуннар бите. Хая үйелер тухары өстөһө хаджахыты ден. Жабу жинна исторический же. Разы утарыстене ахаман тиебит, манна боллагана бу булжа холлары балдар. Көрөт? Бу булжа холлара уже же истенеден курдаттан кирбит соллар. Ол ата боллагана бир истенени чугастан ыттакка 4 метрга тие чуга хыжуттар атака кемиге. Только маннагылар хери хебе үчүгөй болан төттөрү киннери барагалар буттар. Онда бу 6-10 манны укрепление оңор буттар эте херденен. Ол хин үчүгөйдүк туран калбыт эбите денер бу көмөлөктөрү бүтүн маннык укрепляйт атылар. Итне исторический хурук бар. Төгүрүк фанеранан ламбелебиттер көрөт. Эрге истенетин жүйүнө бу көстөн турар ди. Строт Иван Яковлевич 32 жылдакка как почетный гость на 10-летний юбилей ассыр келе хаджуды бит. Ол келе хаджан биле торжестволар инкентен жымманна такса хаджуд. Ол такса хаджан не хурук хурян калар бита билгенге дыл бар. Эти кеагын сөптөк. Борустой карандаханы хурибут хуруга бачаңа дылы турар. Посетил строт из Москвы, он на Кущевтен нахти. Дети Кущевтен бихи кодданаган бербеппи. Маннага лохтагого конференция, каттары шаг будущее, каттары эти Кущевы коддавтагай. Оказывается, бо Дмитрий Семенович Лонкиновка архивыгар бар, дневнигар хуруллахаджар. Бо отыйын 19 күнүгер строт Кущевтен Москваттан хаджар туристын келен бардылар. Московский турист Кущев. Бу боллагана Михаил Григорьевич Кропачев 6-10 жыллакка келе хаджан бейте каллар бут ити подписта картскала бейте оңоран каллар бут. Хепте Кропачевтен боллагана кас бидде тракка чорго хебеске биремага агада хөрите болун гражданский дahriye комиссарда денне баллар же. Идеолог, главный идеолог, пропагандист, коммунист Джоннор. Михаил Григорьевич как раз комиссар отряда. Бу хәри кенттен 6-10 жыллак юбилейга 4 жыл боламан бидде келечүт. Манна. Же манны кепсәннәк же бу. Бу болна хайлык же болан тоңон турбут же битсе. Оны же көмүлө кохтак болан, оны оттунаннар манна хатактылар 200 кеке. Конечно, бары манна хемилле патактара болуа баронан тулахаттактара де. Онна бебелерин кыта атастаха оннук хаталлар буллайды. Астра веллер самое большее на 10 дней ден хуруер бейте. Расчёттан муттеребит. Тогой тергин болана Петропавловскайдан келен амманы босқолуақ қанада. Хатан босқолуақ болақ бітіні прорываемся в Якутск. Ол аты болағына через неделю, через 10 дней все разрешится ден. Олген бұл ағын өлін медикамены неген баратын онны кыл бітевді. С расчетом на 10 дней самое большее. Барақсаттар кәннеке астара өлілері бүтін қалан. Білі бастақы сериге, бастақы хағаламыд сериге оқтыбыд сылғылар тоқтарын, әттерін. Аны болана әрбілі атақтарын ең әрбілер. Onu бейте хуруяр вовремя не вынули внутренности.
Onu эттере булана хыта хмара уже уларьян халбы тамтана кытта. Но приходилось есть и это де. Она атактарым быхам баран опаливали только. Хепте били түтүн караты керерде түһәм бараннар оны миннәннәр оны гehen олорулла. Ахлыктара ден ол. Аны боллагына бу огоннор аны хаскаңгырлы сир мухана час биттага дейки хүстен такса кеhe кабатта. Иннегенен жол өттүгөр таксаннар кенлер. Мәһәчүктерге кар комыян киллереллер. Ондукаларын болны күнүн хатан оңорбаттар тула түттен тылы хыталлар буллады. Түйнүн таксаллар. Аны оны херейеннер кеннеке ити түттен каленнер кетир маныр болбуттар. Карыла таксан баран райны болбут диен өлбүт диен онук случайдар кыттабаллар. Ханан кебин ол онтон кимен киреллер. Бу чуп-чугас батта көрдөккө ол мельница 92 метр болланы бу мен онукша. Тон эби кеннеке үмүтө боло буллады. Ты бу манна боллагана же строт штабтан улар. Бу Александр Николаевич тен кахайын кыстык жеди. Александр Николаевич үс оголо хап. Бу манна барата хурулдан тураллар. Олортон кырата хүлбек кыллакка төрөбүт. Бу хери хаглынарыгар хеттей дагары быкай кого. Хепте хего. Onu bollar bastaka heri hagalanmıdı, bastaka taka hagalanmıdıgar oloqtaqtары bu qayıtları подпольяга хемер. Строт манна киринден химиталир. И хозяева в торопях забыли своего ребенка в колыбели. Хепте умнанка беспитер. Пришлось мне подать им ребенка ден хурьер бейте. Он там бу ого хепте Дмитрий Александрович бейтин семейный тухтырыр, кепсеннерігер қолабыр бар. Строт ұлан біге қабытын хорқаннан хулан баран көмілі қоқ өлігер аспыт. Оны кынан тынна қалдар біттен. Оны бұл оғаны строт бұға ола, строт ола мейтерей. Онда кәнеке олақ строт мейтерейден қосат болан енген қалбыды. Кергене Шишигина Дарья Семеновна строт дайетате. Строт митрей дайета болан, строт дайета денаттағаты. Аны бұл қартына тұғынан көрінері. Василий Беляев тен 32 жыллаққа туққа келәхеджуд. 31-32 жыллаққа осыны хақа херегер келәхеджуд. Хүрде қалбақ білі гражданска херегер ойдары, неген ұрғыдабы теген нәбітсіп. Те аммаға қолыбыр бастақы хлебопашыстар тоқтарын потомков хлебопашцев. Хепте. Уруйда талан егін бар бұд, ол бұғығар болын хозяин юрты ден қартына. В его усадьбе 18 дней оборонялся Иван Яковлевич Строттен Хурктах. Ол аты болыны бұл кармановтар әхәлері бұл уғайба қағайына маннық жүхіннәғін бір да қартысқа қалбата оғылар білген мантан білелер. Эхебит, қосы эхебит маннық жүхіннәға бит. Қола бұр. Бұл Беляев тен нұтчы құдуғынюға. Бұл болағына біле олықтақтыру бұғабы тұнқычақ. Оны тағынан болағына біле Пепеляев сери хебін әкірді хебде. Кенеға хери хебен ада. Хепте. Ол хем манна оған ағыз күні бұға тұтылылан өші изморым ұлағаты олырыр. Оның бәккеден білелер строттақ ол хем болағына ұланнар bu подпольені өсі кәңетен бер бітті. Кенерге онны кәлбәқ оружылақтыры. Кәңетен берен баран манна бүтінні ордық пулеметтарын, хари хебейін бүтінні үтін батыронларын, еңін бүтінні қалабыттыр, борақтарын, бұлжыларын. Онна ол қалан бараннар олық маны дел бітептерерге білімне біттір. Онна ол білімнен баранна же каждый дал слово, что вот это вот взорвет, когда нужно. Вот это оружие не должно попасть в руки врагу и не должен идти против советской власти. Бу маны бджаха хатыллара биллер буллади. Олихин, каждый воин дал клятву. Вот. Онтон буллана манна бу тух өрүл керихеден оюнска паханын бары осколага үйереппе. Мен өлүм, мен эппин тахаран киреппе соңостун. Өллөрбүн даганы өстөкпүт булжатын, өттүкпер сүрөкпер төһөрөн токтотун дие. Бу бахарбы басабы кирехин эте олорор. Коханнан Наум Зосимов тен художник, қаңалас художнига картына оңорбут. Завещание ден атта картына. Ол завещаниеттен
Аны бу скульптурный тух болан келен турар манна. Завещание ден аттах керестыл. Хотон икки же иккардыгар балаганна гатеден. Буор сыбактан балаганна гате. Хайынын колобур манна үт союталлар гиннилер. Манна көмүлө кохта гате, онна не тапчаан ин барете. Барыту маян каллагади. Онна манна үгө ари кырайте. Бу кеннике түннүгө тоқ болан атын хоғыс дейчі хоғысын ғылып болан ари кен болла. Хетинне же ол тапчаңға кеме Иван Яковлевич Строт бастакы же кыргыгы ранинай болар. Оны манна хытыраллар. Тоғы манна хытыраллары. Тоғы етерген 2 стенінің бұлжа қоппат. Бей көддіппетті бір стенінің қайдақ қоторын. Онна болна бор сыбақтағын балаған болды. Әсе кығының эби 2-3 хағынан бұллар. Бәтті, енегінің олық пули не пробиваемай. Аны манна көмілігі хоқтақ лас бұллады. Хепті, ол ең жақымандырдар манна хытыралар. Вообще он дважды был ранен. 2 сырытығар наға күшкі болбатақ, но бастықы сырытығар олық хаңарбап болырдылы ханныгар түңатын еңін задевайдады. Бұл манна ранен айдар хыталар. Ханан кебейін. 은학다른 이긴 가하이터로 없어는 이때 kelenihen поддупет переговор доспиталастара. Хитинне переговор бреметигер колобор местных жителей вывести еникке түттен хөблеспиттеревит. Септе из поля боя. Onu ottavut ottara kebihila ottara neyin teybetak bollaqtara di barata turan qarlaga diyana has kangadıl hirottura. Ol otu killeren manna telgenler manna raninaydar hıtırırlar. Строт тет фельдшердах, онна медикаменттер тол эми онча конуккаре. Онтукалары барата бүтән калар раненедерен хал бахтар доходило до 70 ден хуруяр. Онна условия были страшные. Во-первых, неотапливаемое помещение. Во-вторых, были медикаментов нету, бинты кончились. В ход пошла цветная мануфактура ден хурьер. Рахне ол халдатскай станнара таңыстары бүтүнү бинте болалар. Аны болана медикаменттера гиннере хох болан талой водой обрабатывали рану. На 3-4 день уже копошились вши ден хурьер. Страшная антисанитария лох. Энергтар мучительный манна олох хытанерен гангреналан өлөһүн ден болнай манна. Доннук условияга манна кинер уанагыс күнү быха бу Пепеляев күстерин тутан хыталлар булла бу Аласка в окружении. Тутан хытар кемнеригер мантан били ультиматум биреметигер били агаяк биреме час ылбыт биремелеригер ыппыт кара час тиен хоготогун кини тиен тыллан манна уже көмөгө келелер. Ол көмөгө келэхиннере боллагана холобурту. Курашов тааттаны чурапчыны басколур. Беле күстерин онтон юттелен уже манна көмөгө келенихер. Онна тине 10 километр дахирге билистехтен хирге кыргыгылары болар. Ол же күн Байкалов Карл Карлович келен амманы басколур. Ол же түн Пепеляев бейтне писердерин комуян лыба ден үракка мантан агаяк километр дахирге комуяк сор, ол комуян все, планы сорваны, в Якутск уже не идем уже обратно в Ян. Ден, Каир. И негадан бу манна тута хатар биремелеригер ити вопрос барата бахарлан Якутскайга Пепеляев тибекка дөттөрү котаргар көһәлләр. Ол манна значение-то именно дали возможность наступить красным силам. Олох түмүктемит тоғынан ол билисте харитин агаллар. 2 числа наступление болары билбет. Хепте жон элбебет каябат, но вдруг тыла болалар. Эти вехенге пулемет хотор тыла болар. Анараттан эме хат ыстыры хилин болалар. Онтон наступайда баттар. Хепте оказывается тугуйде. Ол 10 километр дахирге билистеққа бола турар хери тыгын хитиннери мәри. Балары үрді мәри, вот на выручку идут к нам деттери мәри. Тыста харалар. Специально. Ага, онны тыст боллары манна тыга тоқсаллар. Ага.
Жон калар. Қаллар бұттар специально нуко отвлекающие. Все хатанерен қахтылдар үхі. Бәрінен итне чоропчыга Аракинин генерал Курашовы кәхетті. Икки пушкалақ үхі. Онтықатын бұджама жекелені хәдді білеген хәтін кәхет яқпет. Лучше бәян бәрінен тақсын дедейлер. Өсі пропагандалы хаталар. 3 числа хасыда уқталар. Арай учумп. Билетин уже решениелан баран қаллақтар әдебатта. 3 марта уже хасыда учумпу. Оны болана қайыр тугун тахарар. Разведкатын тахаран бітіні көрдетер. Тоқта хоқ, биддекі хоқ тиллер. Келен әтәллер. Оны болана биддекі хоқ болана оттын кәнекі күннерге вообще күнгі бидде оттолыр бұттар. Оқтарын еңен. Мастарың барыды бүтән қалы. Инегінің жа Чугастағы желерттен мас ағалтылар, қайылдар. Онна ары юлахан хоғыз әттері ең бұханнары геннәннер жа көсігін оңыстары білімненілер сөп. Онтон разведкатын дальше ғытар Чугаһанын тоқта хоға білівәт арай екі илитин өрі уммут маған бұлақта беле писердері тиен кәлелер. Через полянку. Тиен кәлелер ол кәлбіттерігер болана. Тоқ бар кіржігі барыды. Амга взята Байкаловым, билистяққа хәри болла. Пепеляев ол кәнеттен уже котта, яндики. Дем бітіннютін кәпсилер. А вот мы не хотим обратно в Китай духанна до зарубежка эмиграция барахнавцо. Беги дойдута қалаханалақпыт ол хим беріне кәлдебітті. Вещь была такая радостная, ден Хурьер, строт. Но, опять же, услышали от врага. Те эмейді үйерулер, эмей күджік жа оқтарын күйежітен оттан жа көз бұхарынан еңінен. Ол кейхәде спокойно үйерін көтен, хуха денлер онны күтіялар. Утыйбыт та хуға болу ден Хурьер қалабыр. 4 числа ола хасырда жа ол солынан Курашов әтірәйті кығыл бұлақтақ Курашов әтірәйті кейден кәлпіте ден Хурьер. Уже ура қағы. Вот онны кынан бүппіте бұхәри. Дегенен бұл онағыз күн, бұл именно хақа херигер гражданска хери событияларыттан хамай лұханнары. Онны болағаны хамай солталақ, жакускайға үппатақ бұлақтары. Öngürük kuyaskada ustubut sehemmet bollar, tıyız keme kepsiller, qaz birdi hebeskay oğu. Ulu oyunskay qohuyan kebispitin, noyusuz bilebit ebet. Budulgan tumanğa, çıgdannaq jibarga, buaraqpıt buruota burğannan orguyar, tünleri künneri türbüetani targa, tünnük tün ölestin barıta dorguyar. Adarda xarğastaq tas jaңa anныgar, argırda xammağa muhurbut borugar. Bolbut oğa erdaq bititten ögüstük istibit, sebeskey kem küönün kömüskebit, sahıl sıhı ıtık kırgıhıtın albanata, örüda axtılla turdun. Сашка пулеметчик. Петров Александр Федорович. 15 лақа бесленейін келі жүвді. Иван Иосифович Махначевскайға көддерін тұрын бұманна колышық тұрыр бұд. Онна дай мне слово офицера, что ты меня похоронишь здесь. Иннегінен әйелегер бұл 16 текөрергі күдді 16 ғыллаққа өлін қалбыд. Оғынер өлбітін істен Иван Иосифович онна тиен, оғылырыттан олық күддіхі оны күддіхін бұл слово офицера бербекке келен тұрабын ден тұран. Көміс оғын манна қалын көнпіт. В случае моей смерти прошу вашего согласия на захоронение моего тела на родной мне якутской земле, на полянке Сагыл-Сыгыл.